بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى ما دوغا خشوع التري ومغي مهم كماي بهيغتو ألغون من ريغي في داول واحد كم دي اي موضوع ألغون من واحد كم غس الله سبحانه وتعالى حضرتك خشوع التري وميهونغي ماكماي ادي إيمانك أهل ورينغي كامياب بناء فواني نمازغا خشوع التري وميهونغي مچكما ألغون من ريغي في داول وفاها كفان كيت قرآن الله سبحانه وتعالى رحمن وانترس كلانغي حضرت إكلانغي روحي وديگمبا صفتو غاول ورنگتوغا إكلانغ حضرتوغا مقبول وگمبا ألونغ صفتو تريغا بيان كربا فوني إبامي هنكي إبامي هنگ نمازوغا خشوع تري تبامي هنكمك ألغو من ريغ فاها كفوانه ඉබස්ෆුර්තකුන් දෙයකොද්දෙනි හැම එකනි නමාදු අලගොන් මෙන් ෆස් නමාදු අදදු ෆරිහම කුරුම් එවරුන් අදිනු ෆුදේකෝ ඒක ඊතරුන් අලගොන් මෙන් ඒ නමාදකි ඛුෂූඅත්තිරිකමයි බිරුවතිකමයි කුරේ නමාදෙක්කම ගහදන් ජේකම් අදි නිෆද බිරුවතිකම ඛුෂූඅත්තිරිකමයි කුන නමාදු කුරවේතෝ අලගොන් මෙන් අබදුස් කොම්මෙ නමාදේ අලගොන් මෙන් ෆෂායරුගෙස් මේ නමාදකි එපද නමාදෙක්කමුග හෙදේතු අලගොන් මෙන් ખાસ සමාලුකම දීගෙන් කොම්මෙ නමාදකි වෙස් ඒ විස්තුම් කකුරා නමාදෙක්කමුග ආදන් ජේක ඒ අලගොන් මෙන් එගොත කොම්මෙ නමාදක ખાસ සමාලුකම දීගෙන් මසකෙ නුකුරාකම් වජ්ජියම් එකම් වෙගෙන් දානි ආදෙක් ඒරුම් හම අලගොන් මෙන් කොම් ෆාරකුස් බංගි ගවාලිම නමාද ඇස් ඒ ෆර්දු අදා කොල්ලු නුවත බොලුගෙ එලිෆාවා zimmaen අදා කොල්ලුමුගේ නියෙක් අලගොන් මෙන්න වරගිනේ පාරම යන්න එම්බේ අලගොන් මෙන්න නමාදෙන් අදා කොන් නිමු අලගොන් මෙන්න වා උෆලකි අලගොන් මෙන්න ලිබේ හිංගම ජොමකි වරගිනේ පාර අලගොන් මෙන්ගේ බොලුග එලිෆාවා ශරයි zimmae අලගොන් මෙන් අදා කුරි කමුගේ උෆා ඒ හිංගම ජොම eko lobe disitere kon e nun astu hagigatuga namadun liben jehene hinhama jomaki hama ekan shar'i wajibe algon me ada kurumuga iturun algon men Allah subhanahu wa ta'ala ya birwetive algon me gi him madmolive e hitugawa madmolikamaga maccha algon me gunawantan e ilahu enge gotuga matiga kiyaman kurumuga shu'urai visnuma ihsas ekalangeya eku baddalumge ihsas ekalangeya algon men वाग दिक्कुमुगे एहसास एकलांग हदरतुग अलगोन मेन कंकम एदि ए एदुनु कंकम फुद्दवा देवानकमगे उम्मीदुगे एहसास अदि अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हदरतुग अलगोन मेन कुरीफावा कुफ्फाफत फुस्सवन ए देन्नोमा एकलांग हदरतुग अलगोन मेन हुट्टी हुन्नन जेहेने दुवगे बिरुवतिकमगे मकामुगे एहसास अलगोन मेन कमादुन कुरेंजे एगे सौबुन अलगोन मेन हित्तम बडमोलिवनी एगे सौबुन अलगोन मेन ඒ නමාදා තකුරාරක බද්දල් කුරාහිවනි ඒ නමාදුක අලගොන් වගුතේද කුරාහිවනි ඒ නමාදුන් අලගොන් නිකුන්න හිනුවන් මිසාලක අලගොන් මෙන්ගේ වර ලෝබිවා වර ගෑ රට්ටේ රහමත්තරි ඔත අලගොන් මෙන් ලෝබිවා මීහකායක අලගොන් මෙන්න බද්දල් කුරුමගේ ෆුර්සත් අලගොන් මෙන් ලිබිච්චකම ගවානම අලගොන් මෙන්නක නේගේ ඒ බද්දලුමගේ තෙරේගා වගුතු ෆායිතුවගෙන් දනි කොන් ගොතකමස් හිතෙන් ඉරෙබ්බස් එව්වස් फूहिකම නැති අලගොන් මෙන් ඒ බද්දලුමක හේද කොෆාන් හිතෙන් ඉරෙබ්බස් අබදුස් සමය සමාලකමගේ ශෞගක අදි කොබාතෝ ඒ බද්දලුන් අලගොන් මෙන් නිකුමගෙන් දනි අනික්කවස් දෙවන වාර එපද බද්දලුමගේ ඊතුරු ශෞගක ඊතුරු උම්මීද කොන් දුවා කොතෝ දෙන් ඒ ෆරාතක බද්දවන කොන් දුවා කොතෝ එපද බද්දලුමෙන් අනික්කවස් ලිබේනි ඒ ශෞගු අලගොන් මෙන් එෆාරුන් අනෆාර ඊතුරුමුන්ති ei lobe dizete rahun algon mennak
sunnatuka bayan kuraifawa en namadun ane namada intizar kurumuge maakkam gwaake en namadun ane namada miha intizar kurum mane kobat intizar kurum mane ki Allah subhanahu wa ta'ala kon ena wi e baddalum ane baddalum ene intizar kurum e wagutu nujehigen ena kemmude fahoro e wagutu gowalewene wagutake ena intizar kurumun dio ei en namadun ane namada intizar kurum mane enun mihe jehba ma sharoi taklifek bolun nattwalumuge vishnu onnakom vejjam algon men tibeni algon men kura masekkatuga namaz wagutu jeheti kambodo namaz dan jeheti maseken huttala fa miskidat dan jeheti maseken huttala fa namaz kuran jeheti algon men vishnu onnani adi dangola fahun namaz kuran jeheni name adi dangola gin dangola lahun ek namaz dan jeheni name mikala vishnu adi gossa awha nimmala faumuge vishnu mikala vishnu men algon men terega hunnani midenne vehin ei sharoi zimmaen algon mege bolun nattwalumuge vishnu hunnati e namada baddalumuge shaugu algon men terega nunnani eyan intizar nokran e shaugurika nunnan e shaugurika hunnanya algon men abadus ewagudu nujehigen eyan algon men abadus hituga e shakwa korumunda emege nunto nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalefanuge emme fawge alas kamfuluge dossaruga ekaleefaan heeful neti onnawa wa heeful orwa fas emme furtaman ekaleefaan hadis kurwa basfolaki asallan nas mistakun namaz kofiye mistakun namaz kofiye ekaleefaan gahodarinna sual kur ekaleefaan naswa verikamu gebes kamek mudulu gebes kamek muslimu gehiniyen gebes kamek wa ei maghrib namaz ko nim wadagen ekaleefaan kotri kola vedi wadagen ekaleefaan ga alas kamfulu boduwegen isha namaz gadiyak ekaleefaan miskita jamaat nikmoda nugennewon asabe kala miskituge intizar kurumugende ekaleefaan nikmoda gana lawta nabiy sallallahu alaihi wasallam heful neti onnawa heful arwa fa emme furtame ekaleefaan ge vistum fulam yannani kochit konkamet namaz asallan nas nistakun namaz ko fiye nabiyeg haysiyetun rasuleg haysiyetun adi muslimunge veriyeg haysiyetun e muslimun nagemme furtamanna imamu ekelegfanu ada ko denje haqqu maqam ei namaz asallan nas mistakun namaz ko fi ameken ekelegfanu no mistakun namaz ko fi ekelegfanu miskidunge namaz kora muslimunge imam ekelegfanu gahodarin dannawani kalegfanu intizar kurawani sahabe miskidunge intizar kurongende ekelegfanu nikon wadana wagutak hadis koriti man kaleefanu ga shikola fengalu was denge vekamanu fengelu bima ekaleefana namada nikmoda ganne wenen hifulu lebbi ekaleefana ashkologa baruje namada ekaleefana nikmoda ganne wenen hifulu namada nikmoda ganne ekaleefana tedu wadagen anekkawas ekaleefana vetti wada ekaleefana ashkologa ne bare vaagge ekaleefana namada nikwe ei duran hingwa wada ganne jeni kenu masyon ekaleefana kotri kolon dorkolum beera fampul elubweni masjid nabawi ge itere madura hinga wadagan non jeni kinu anekkaves ekefaan heful neti e onne wagute onnawa anekkaves ekefaan heful erubima anekka suwal kurabani asallan nas mistakun namaz ko fish kefaan ippulu ganen itur ebbes kam namaz fiyo ekefan alaskam ko ahenname se shaugu datto e shaugu baddalum ge shaug emme muhimmu kantakka mugawati ya behegutun suwalu kurbani devana faram sebe fulon hadis kore fengalo bash devana faras fengalowi ekefan nik moda ganne nen hi matedu wada anikkawas ekefan nik moda ne gotenui anikka sefulne janno timfar wanden timmana far ekefan hadis kore fengalo bashe timmana fara fen elubima sekefana namaz nikmode nugen iskidak den hadis kore mur aba bakr falyusalli bin nas abu kurfan amur kurbare mistakunnage imam namaz kurf den nabiy sallallahu alaihi wasallam egotan hadis kurwafa anekka fahun esse viruga aisha anha ek nukurwa ekama hippulano ekalefa aishtufanuge dennomaki kobat
mives namada me dalgul misala je nukta Aish tufanu gappa pulai Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala an Aish tufan dannawani Allah rasulay Abu Bakr fanaki namada fatta afkam gwana warginan kirit kurwa be pulak ekade fan nafsu control ennu kurwe Qur'an kiwa vidalam fashafiyam namadu ge tere bedwadagam fiya warab boda ekade fan kirit kurwai ehem megmane ki ehem bebulaka namaz kuran hawal kurwa she imam ekade fan ki namada fatta afiyam warginan kirit kurwa be pulak Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fawqa ummatu kuri emme diimbari meta qawawar bekalake Siddiq radhiyallahu anhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam takurar ko engevi Abu Bakr fana namaz kurwa amur kurwa istakunna ge imam namaz ko amur kurwa khud ekade fana beenum foloi Umar gufana wajib hawal ko enum seke fana hawal nokur hawal wada nogenne Abu Bakr fana muslimunage imam namaz kurangen devi Nabiya sallallahu alaihi wasallam e dos kolo namaz kurangen devi ek efanu koshi kolo nikmoda nogenne par misk koshi kolo namaz kurangen ehin hunna wafes effara ge kale fana miskite nikmoda ganne nen hi fulugen Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma debe fulun atlafi korabage miskite ekale fana neruf riwayatu gaswani Nabiya sallallahu alaihi wasallam miskita neru gendewne ekade efanu ge fampulu bimmati ga dememun de rongu miskitu ga horikam ke pana hinga wada no genne sallallahu alaihi wasallam wadagen Abu Bakr fanu ge e faratu ga ishinde wadage namaz koron gendi Abu Bakr fanu ge faappu ek efanu ge emme fahu hayapulu ge asar emme fahu ge waguto ge hadisat agonu me kiyade emme muhimmakama debbi namaz Nabiya sallallahu alaihi wasallam emme fon kore wasiya ei namaz as-salat wa ma malakat aymanukum namaz tibam rakkat riwash namaz tibam rakkat riwash tibam dashugawa alu anhe ko dena tibam heko ita hadis kore adi balla Nabiya sallallahu alaihi wasallam emme fahun ummatun ekade fana feni wadage manzaraki umme ekade fana feni wadage emme fahuge manzaraki namaz kurban ashabe kolun tibbe manzar Fatihu namaz jamaat ulum jawud Nabiya sallallahu alaihi wasallam ke fanu ke kochi kolo ke farda ka shukr baba miskita ballo alabir ashabe kon fenwada ke namazati e fawga den e farda e ke fanu watta alabba kochi kolo terin ke fanu med wada e emme fahum Nabiya sallallahu alaihi wasallam fenwada ke manzar e ke fanu ba kore sahabin namazati fanu ko fenwada ke umman emme fahum ummatun ekale fana muslim feni wadage manzaraki muslimun namaz tibbon e manzar ekay fana ufa kore namaz e namaz eku ekay fana ge huriha kambodume ekay fana ge huriha askame filo ngendi alkoma ki namaz e foga Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala khilafat foga Umar gufanu ge khilafen Umar feni ge Umar gufanu shahid ko lewni namaz patistamad ge jamaat imam namaz koro gonnon Abu Lu'lu al-Majusi hamala dini ek efanu devana rakot te do wadagantan miski terege fila aginias pandorika devana rakot ga hamala dini ek efanu ko folon teriyan edin hamala ai ek efanu shahid wegen di hamala ek ei gohor a hamaya zakham fora ek efanu vetti wadagen fe Abdullah ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu nikum wadagen muslimunage namaz furiyam kurabbe e wagutu ekefan vetti wadaga onnawa ekefanu ge hefulu erubwima emme furtam vidawale gaskolaki Nabiya sallallahu alaihi wasallam vidawale gasul asalla an-nas istakun namaz ko fi kaku etimanna meri etimanna zakham vejje etimanna marwani etimanna mihin adafi mawdu enno صلى الناس مستكن نماز کو في نماز وا کے بن سوال کرے ادے کلے فانو نماز کرو مٹکا wudu kurabban fenginnawan eka efan dari karun Abdullah ibn Umar vidalo namaz kurabba ni wadaga den eka efan suwal kurawim hadisa bego emma hefulne chonno ave surtamanna emme furtamanna namaz gowak helobe dizzetri ahun e namaz ei midenne vihin
ebefulun e namada e baddaluma hitwa hippulu abadu shawwarikan oyen aluka wekkon oefa alumentene wargine befulun aden amuko namad kura befulun bes hospital ga admit koravijiyam den sikunde kommes kala usuren hoden mihalatu gaden oyen kinenge namad kuran kommes ekan unduguwege nune ekan nokobwana gote kommes gotuga veto masekun ekam astu hagigatuga e namaduge hagigen ene visneke moganama miha boda bali warakan awha e namadu wagute ene intizar kuran ikiwegen to ei balin shifa debba ilaha baddaluwane wagute ene intizar kuran algon men balimiha vesadi balimiha washagen tibe ehitere mbs emme ginan kura shakwaage doctor enade iyega doctor duty gadiga balaf diefun ene nade naruskudin kare gosar konge doctor annani abadus algon men beenone kongamet doctora vihas ginegina algon men baddaluwane be abadus algon men balihala algon bayya begatun kantakkuram begu abadus kiyaden enage nasehen ena algon men gaatu horun abad doctor algon men gaatu horun algon men beenu ekam algon men gabo korun jahide doctor ka algon men naka shifa enu deven ei waanake wennuge doctor kuranje farwaye kuranje gade koffa den kuranguri kandan ek dashupati ben aruskudina awal koffa doctor e wadanno ne wada ganno ada malekkas em balime gata nuni e gade ka barabar balan avasya balanje avasya balanje balime vejja e balanje gade ke vevulu ballawa onnan je tanun adhen tanaka badaw kuranje nya khas inayate onnan tanaka badaw kuranje badaw kuram ekam algon men kommege shakwaye ke doctor algon menna අවස්සවහ බද්දල් නුවාති ડોක්ටර් නුෆෙන්නාති ඒ ශකුවා එක ලොබේ දෙසිතන කුන් ශිෆායකි අල්ලාහ් තාලාගේ පොළගවත් කීවෙගන්තෝ රබ්බා බද්දල් කුරන් අලගොන් මෙන් ෂවුගරේ නුවනි කීවෙගන්තෝ බලි හාලතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බද්දල් කුරන් ඔන්න වගුත අලගොන් මෙන් ඉන්තිසාර් නොකරන ඒනා කුරේ ගොතකන් ශරෝග අල්ලාහ් වනි ලුයි දෙවවා ෆේ නමාද එන්නමස් බලි වෙජ්ජියම් බලි හාලත මිහා ගොස්සියම් දෙන් wara gina faharan e namadu wagutu annati ene kambodu engule ei ekkala sharoi wajiben ene boluga onnati e wajibe ghaishetun e namadu kuram visnati ene ekam boduwan ekam e namadu ei enage balihalata enage dini duniyavi emme akankame islahukon shifa debumuge hamekeni bar libfawa farak allah baddal kuran live purshatkam deke enama e baddalumun ene nikunna ke benmenwa shakwa lib dakkan ne qur'ane wagutu e abadusrana madu e algon megen tasawwur e namada meduga badalu koggen e namadu awmu khushu etteriwen hameken sharoi zimmaen ada kurmuga vishnu algon men namada madu gengule enama ei adi rangalo vishnu menno evre ma e kaman algon men lobi kura ma bodan algon men gayawa kamaka vegen noni e namadu algon menna hegotu ga nukure balivi mes baimen daturmati ges toni faran arafi mod doni faran ara baimen namada nukur baimen gaga base kane malangane ngaliyes den namada nukur shaytan aynon visna deni namada ki tihen adi faada kurangon nakame none namadu kuranya nikal rangala gunawantaka achi doyege wudu achi kogge nikal rangala kurege namadu kuran jehema base kane arafi am den etang fenebes nuje em fen nuje hinya wudues kamakunu daane ekam sharai gotun eboy fen nuje halatuga wudu kana gangwa eggodaga fen nuje taimam kura sangwa bamembona taimam ko kamakunu daan bala qur'anu ka wudu kura engwa fama ayatuga taimam wa ges bayan kura qur'an ke ayati en ayatuga jama kura war hukum ta mehen names baymen nehiwen kamakunu daan emima taimam ko ge namaz kuran jeheti base gande ek matiga femfo ge namaz kuran jeheti base kan nattala ga nagala budo kokgen kure dohe bande namaz nokome kobato ena gitugo e namaz kommes gotakun charai gotun kurave ne gotin hodagen e namaz kurman wa shauko bal bayme hafta devta wande namaz nokome lobe dizzetere hon ei charai wajiben algon men boluge elifa ekkama dekigen algon men ameken e wajib ada koran Vishnu hunnati wagoi algon danna farex mihin algon men bune kenwas e namada med algon men tasawwur waragina faran eba ade hamekani boluge elifawa zimmaayekun algon men bonatta arumuge Vishnu timanna mehar asurna ad koffime ek namadu e wagutuga e nage baddalumuge lazzatu ena libe gotakonno e namad kore koti
Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu faraqulun riwayatin as-sawe kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala wahi qura fa basu alladhina hum fi salatihim khashi'un eba mihunni namaduga khushu' ettere tibe mihunne me ayatuge murada begutun sual kurima vidaluge qala al khushu' fil qalbi wa an tulina kanafaka lil mar'il muslim wa alla taltafita fi salatik vidaluge al khushu' fil qalbi khushu' ettere kan ei mihage hituga waka mihage hituga ufede madmolikama biruetkama ke khushu' ettere kam ege natija ki wa antulina kanafaka lil mar'il muslim tibaga kaariga jeekure muslim akhayat tiba madmolio egmanik by farak mihum min amadga khushu' etter noima ena ari ari jei enage olamboshi duruwe kaarive kaha hiruwa hedima jeegunna muslim akhayage ba undugu egeso ekam ena gita khushu' etterikam bade ena madmoli vejjam ena jeekin hori muslim akhayabes enage faratunge madmolikam ihsas kore ekam kaare gon miha kuriye jela faata jela kureje kompara kolambore galagem faata je kompara galagem fa ena tanek kahala kom faru meenaga jehila fa mihin hadam wema ege som ena khushu ettere enuwa ege natija ge ada muslim akhayab sena honda ukor ema timage hek khushu ettere biru etwejja mege macche timage gunawanta madmoliwan ei aginkam e gunawanta berfur madmoli nuwanna ege maneki ena gitwa khushu ettere kam neti walla taltafita fi salatika tibage namaduga farata tiba nemburum hameikane miha sayida jaha maqaman ena balani boli namaduga bas attahiyatuga enage ingil shahada ingil kola ena bal farata lo emburima ei namadu khushu etterikan gellene kam adi macca belun nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurafne lo macca ufulo adi ege waidu aswani namaduga macca bala amihun emihun lota macca ufula amihun loluga fenun Allah gendawa panak edarja em algon mege belun tiriko sajida ge mawdiyen algon men sida amaz ko etanan huttuwage miyage vishtuma fikura khiyalu e namaduga terege baata mase kuruja algon mitanga Allah subhanahu wa ta'ala birwetuma begotun kurin dekiwa kama Allah me silsila dekiwa ka awon gena misale mitang awon zikr kollan TV program agga program ushala gossayna miyak ekom ekam gawe shehekam gashi de program ushala me bes amko TV එක වඩා ගන්න බෑෆෝන් එක වඩා යනවා බලා මිහුන්න ගිය හා උදෝකම එනකම TV program තකි ખાસක වගතුම් ෆෝනවා program තකි එහා ෆසේ චෙනෝ ඉතින් අද ખાસක අලම් මිහු ගෙතන ගොසියම් එයි වර එහෙන් කාල මකාමයි අලගොන් මස් ihsas කුරින් මිහාර අලගොන් මෙන්න කොරියා එවර උදගුණ ඉබස් එම්මේ ෆෘතමන program තක අලගොන් මාල් කරි වර උදගු එයි අලගොන් මෙන් ගොස් මිතිවනේ gadi jehende gadi jehumayekko ebebun kiyadewon mehenne waanu mihe bekke dilli kunna gadi neri onne ayeke e algon men anen e gadi jehum kuriga wara beskala biren nunna eko TV program එක algon men dara algon menege rajyege misa government TV vejja waragina men balana den TV te samako bala ekeki bebunage TV te ballo ema gos algon men program ge shindefa e boki dilli unima onne ya boki dillu unima den algon men haswe kambodwe samfurto dafara turturu wala bayfara ni 10 minute no ngeto 10 minute no eggadirge program suwala ki kihinen me algon men evani algon men miheku fennani heye algon men nu fen evves miheku hame ekeni kuruma tibe de camera manonna control room ga tibe demiyeku fennani ehen evves miheku nu fennani emihun fenne kurigas ekame switch jessuma ekkon e bokidilluma ko onneaga bokidilluma ko alagumnange fisnuma menani kochit niharu waraggina rayitun aharum badane alagumna rayitun fennani kinu mihar nuwattaraga tanek kahalias kamakunu dane denho warat tanek kahalias hiroyes warak gotuge enge alagumna badanek enge nek mihar kon camera en alwa furi nenge alagumna kannenge alagun nudakka ko mihar adi fortuma dafa eggadir dolugadir program fashionin sura nimenden e shuuru galagol men tibani ebbes kahana nuwattaru harakaten ebbes waage nodak
hameken algon menge sikunden an ihsas waraggina bay algon menge wahake ay manzara bala mundaka mitanga nokasiya rotika kiriya kame kolle sei warabona algon menge aguwette nakam adi mitana ebisiwa kame nokai ballo ai purin denne wehenge 10 minute noone namade algon 10 minute mitibeni namadu terega tibekan algon nege namadu nge beruwege hameken ihsas hameken shuur edat algon menge ihsas algon bay faran e hurdan bay far bon fane live nuweves ekom kes algon menge ihsas hori live wati mihun algon men dakka kadwa bala mundati mi kande nudevenaka mogutu me fennanaka e ihsas ga tibeni heman danne mala wahakege namad algon menge hasham banu ma ekkon algon men miwannani allah subhanahu wa taala ya khas maqamaka mewan ei insanu algon men wa kadwa algon samalugen tibi rabbu algon men baddal kurba algon men wa kaswa algon men jawab debati e visnu algon men sikundiga nuhunna ekam e visnu hunna kom vejjam degadiru samalukan digen mega 10 minute onde degadiru insanu samalukan digen tibewa 10 minute insanu rabb kiveto samalukan nude minutu enage visnu em insana ge tasawwur e namada me tuje badawur eirun ene ferhunin sura nimende allah subhanahu wa taala ge baddalumo kan tibanna mihiri e ilahu ge darbaru kan tibanna mihiri timan tane kahali sirwali timannage timannage visnu hen timalake tis balla tv galgum nan tiber galgum nan hikundi hitangarachem purumate me tv wala me no kannege algon bunitenge ek algon namada sutti tiberu algon menge buddhiya visnuma khiyalu hen timalake kahalis allah e balla odige hen timalake mere na visnu ever hem ei algon men e visnumuga algon menge namaduge terega tibe nama warab boda ege tereng algon boda badwele e hisab ferin algon menge lazzat ihsas kore ibn jarir tabar rahimahullah idawar alladhina hum fi salatihim khashiyun ibn abbas mi ayat tafsir idala faqam khaifuna sakinuna eba mihunni birwati kamaayeko madumoli weti be mihun sakin manaki madumoli كيت القرآن الله سبحانه وتعالى سورة البقرة بسالس وسفنات وهي كرافني واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أدي تبامه النماذ كتركما نماذ بالصبر كتركما والصلاة نماذ واجدش كتركما نماذ واجدش إنسان أجر دنيا كدماغ كمك مجامس أسلو حقيقي واجي إدم أنا هيفنجي إنجي كوجت كترك نماذ නමාදුම් වගේ එහෙම නබි අස්සල්ලාහ් කම දිමාජ්ජ වගුතු නමාද අවස්ස වඩා ගන්නවා කොම්මකම දිමාස් අවහ නමාද බෙද වඩා ගන්න ඒ වාගිලි බෙච් එකම බල්ලා බිතාංග ආයතක ෆාතිහ බයන් කර පෙනුකුත් ව ඉන්නහා ලකබීරතුන් ඉල්ලා අලල් ඛාෂියින් නමකෂෝරුගේ නමාද වර බොඩුවගෙන් වාකමකේ ඉල්ලා අලල් ඛාෂියින් ඛුෂූ එත්තරිවා මෙහෙන මෙනු බිරුවතිවා මෙහෙන මෙනු නමාද කිවර බොඩුකමක් khushu' ettariwa mehunnan e namaz kuram fasewan khushu' ettari nowa mihaka ei wara bodukam bayam mihun ama hitangara atibonna medu ferin fardu wasnad barabar qur'an aftay mandine nore namaz alam fat kiwegat hituka biruwetika baneti khushu' ettari biruwetwa me kannone ei boduwegen wakameke mitanga ufassir vidala pawani illa ala al khashi'in khushu' ettari biruwetwa meke menu baswag murad ibn abbas idalwani يعني المصدقين بما أنزل الله الله باوا لبها تكتشك تذكرا ميون نجمان الله باوا لبوريها اتشين هي قتوا قبول قت تذكرا ميون إن ما ذكرهم فسيبه جندار ابن جرير الطبر رحمه الله مجاهد كبان أدي مجاهد رواق ربافه إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا خشوع التروا ميون مرادك أي حق قتوا إيمان بهم حق قتوا الله شروق ربان فوا حق غتوغا ام هي غتوغا امام ميوني خشوع التروا ميونك ابن جرير الطبري رحمه الله مع تفسير نقول قرافهم بس لك الا على الخاشعين الا على الخاضعين لطاعته الا على الخاشعين معنی کہ اللہ کے کیون طریقمک میہا مڈمولے فوا الخائفین صتواته اللہ کے عقوبات میں بیرگم فوا والمصدقين بوعده ووعده ووعيده الله سبحانه وتعالى
kankama devwa darumaya sawaba imam ekalaange kankama kandaluwa fawa uquba tedukon e uquba tameduga imam hunna miya wa'da wa'ida darumaya sawab am ehme azab e himma chama alagum namada kurimatnani ummidakai birakai ei namaduga miya khushu etteri kura esso bengi namada alagum wannani alagum men hituga be warabadu ummide e ummiden hasil kurmattaka algon men dannawa iruga algon men hituga warabbodu birebbes Allah taala deke ganna biru e biru ko maccen algon men hituga wa hayabat adi algon men kuffama takkore algon men nikametikama balikachikam himmache genes algon men kuffama tan afu kurabwan dennawa dennewma ege maccen algon men ila hadratun qura rahmatuga ummid algon men ila hadrata gos ades dannawa iruga eya meduga algon men ummideken kuriru algon men abodus e ummiyutawga matiga demi tibene ehen dimana alaguna vishnu udan ehme namada gitereng alaguna wanneruga ei biruetikamai khushu'atterikamai ummiden ojjiyam e kankan alagun men hasil kurmatta abadus sikundige vishnu honnan kommes kamen hasil kurma namada me annani ehme kamuge vishnu korejjiyam e namaduga miha khushu'atteriwe كيد قرآن الله سبحانه وتعالى رحمن وانت رسكلان علونج صفاء قتوا سورة الفرقان فاستوس سروان تو بيان كربافه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إبامهن إبامن بالرسكلان قيام جهالتوغا سجدة جهالتوغا قيام جهالتوغا نماز ريغندو دميتي بيمهن سجدة کو قيام جهالتوغا أمانة كي نماز كولتي بسجدة كورا حالتوغا ريغندو يده كورا ميون أي إيمان بهول ورينge hagege sibe rego namaz tedu sajida ga halatuga rego no wagotan hedukul Abu Hatim al-Hasan al-Basri rahimahullah farafu naqul qurafi mi'atu muraduga qala yantasibuna ala aqdamihim e murada ke mihunge fa defa ga macce kola e ba mun tibe wa yaftarishuna wujuhahum sujjadan li rabbihim de ba mihunge munuta sajide tiriko bimmatige munuta jasse تجري دموعهم على خدودهم إبامهم لوتكم إبامهم كوتا فتو متشكرنا وهر منده خوفا من ربهم إبامهم ربا مدوغا ون بيروتكم غسو ويغن وغتوغا إبامهم كولتيبه إبامهم مونتا نيكورتا السجدة تيريكو الله بيروتكما هابونتكما كبامهم لوتكم كرنا وهر مندامهم اي ريغنو سجدة كون نماز قرآن مهن بسر قرآن اي خشوع التري اهل ورنگ صفه اماي کو کیت قران اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الفتح کے نواوی سنایت کا ایمان و اهل ورنگ علامہ کم کا بیان کرا فنی محمد رسول الله الله رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء على الكفار كالغفان ارهوا وايمان و اهل ورنگ صحابی بکر صحابیات اشداء على الكفار ابامه النکی ابام أشداء على الكفار كافر ومتشن إبامهن كي قدف دبيك عداوتنا بدل واحدك عداوتنا دكول إبامهن كي ورق دبيك رحماء بينهم إن سبامهم تريغا إبامهن كي أوغا تري إبك كونكم حمدر ديوا رحم كرابك تراهم ركعا سجدا دكين كليك فانا فنوانا غنوانا تبا دكين إبامهم ركوع كرا حالوغا سجد كرا حال إبامهن كي جينا ركعا سجدا مي عبارتك جينا ركوع كرا جينا سجد كرا باي غتو يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله تعالى حضرتهم ابامهم ادني اكلان حضرتهم فضلا وانتركما اكلان رسو مي علقم اميدك نماز علقم اميدك علقم نماز الله ريوديغتو علقم منك نيغي علقم ساليس فنساسارو نماز كوريروغاس ابس نمازن الله قبول كربكمن علقم من فرادم قبول كربه درجه نماز كرونكمن علقم نماز الا ريوديگم فاواكم e ummeedu galgum namaz kuran ummeedu hekon kuran simahum fi wujuhihim min athari as-sujud ibamehunge moonu takuga sajidage asar hunnan sajidage asar gohak metan galgun fa kon benwani ibamehunge alamata ki sima mane ki alama ibamehunge alamat tak sajidage asarun ibamehunge moonu watin fennane Qur'an Allah taala bayan kuram
ibn jarir tabar rahimahullah ibn abbas ki ma riwa qurafe simahum fi wujuhihim ibamun alamat tan ibamun ge moon matiga hunnana basul muradaki as-samtul hasan ibamun ge moon matki riveti alive ujala efa moon te ekkum gawa emihe ki dommihe vis kalumihe vis komme kolegi me ekkum ga se moon matin alikamai ujala ka iman kam ge nur iman kam ge alikama ujala kan e moon matin fennana مجاهد كبان رواية سيماهم في وجوههم من أثر السجود بامن مون متيجا وعلاماتك الخشوع خشوع علامات خشوع التركم علامات أي الله سبحانه وتعالى بروتي وخشوع التربة سجدكم نماذكم එමිහුංග ලෝතකුන් කරනහොරාෆා මිස් මිහුංග මූණමති ෆෙනුනීම එ මූණමතින් ෆෙන්නාන මිහුන්න අලිකමයි උජාලාක එ මූණමතින් ෆෙන්නාන එබෑමංග රබ්බ බිරුවති කමයි ඛුෂූ එත්තරිවා බයිකම ගසරත ෆෙන්නාන අවගමන ආපකො මිහාරක ආස්වරගිනම් ෆෙනේ මේ පුරි සමානු ගොච්චම් ආමුක තුඹුලි ලාෆා හොන්නඤ්ඤා කුරාන එනකි නමාත් කොංගොලේ මේකේ මෙහාර ෆෙනේ तुमली लाती हो नमाज नुकुरा में बस एक आगो मन एंगे दत्तो मूणमति बनाली मा मीने की कोंकार गोतो गुले मी नमाज नुकुरा में बजे बेंगे आगो में नमाज नुकुरा में बजे बेंगे de kom goda ke na hotas puri ge vejjiyam e gota mihak fenija ago manna boda belewani ayene ke fasot namaaz qur'an tumuli allah par jamboda puri ge belewani ek mihare bole ama tumuli bhatta bole memes namaaz nukura me se ago manna moon matin fene e alikama ujala ke fene em danna bol me ami nukura me honge benge algon menna eme moon matin fene adirikam oso ekam qura me honge benge algon manna waki qura danna bol wa ke ki e hushu etterikamai birwatikam miha gitu onnakom vejja ebamenge moonwati iman kam ga asar algon pennana ehen sife ko algon ko oluwe nulevene komme sife komme ka libahe gotta algon negene eneke namaz nukura mi vejja menege moonwati andire fonnane boluga taakere ngala huttas adi komme kala hedumenge da huttas eneke namaz nukura mi vejjam eneke moonwati ngene eneke namaz nukura mi ekka andiriwane moonwati andiriwane ko namaz qura mi ekkam gawanama ena adi komme kala darajege mi hekkum gawe komme kala libaye gen otas algomne benge enage moonmatin e iman kama taqwa ga asar fennange bore alikan ebe fene enage muamalat ekam ebe fene algon miha hisab kurukollani yat kure dengana dohe algon men baki baya ko kure dan hada subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh